Kwanza kabisa ningependa kusema tunaomba radhi. Hatukufahamu kwamba watu watajitokezea kwa wingi vile walijitokeza, na ningependa kusema tunaomba radhi, lakini tutarudia na tutahakikisha kwamba wakati tumefanya makosa fulani katika eneo fulani, tutahakikisha kwamba wakati wa marudio hatutarudia makosa hayo. Yes. Pengine kuhusiana na swala la karatasi za kupigia kura, watu wanasema kwamba hazikuwa zinatosha. Jambo hilo mulikuwa mmejipanga jinsi pasavyo? Ndio, tulikuwa tumejipanga, lakini ile makosa ya kwanza kabisa ambayo tumefanya na tunaomba radhi ni kwamba wakati zilikuja kama package kwa ajili kila constituent, kila county, hata si kila county, kila polling station ilikuwa na package yake, alafu zote zikafungwa kama pallet. Tuliamua kwamba tuzipeleke bila kuangalia, kwa vile kama tungezivunja ama tungefungua, basi ingeonekana kama tumefanya makosa ya kuinterfere, kutamper with. Kwa hivyo tulisema vile imekuja iende direct mpaka polling station. Sasa kufika huko ndio tumepata kwamba zingine zilikuwa ziko chache. Kama tungezifungua alafu tu repackage, basi labda hatungekuwa na tabu ambayo tumekuwa nayo leo. Ukisema kwamba zoezi hili limehairishwa, je, mna mpango ya kutafuta siku nyingine ambayo mnapanga kutekeleza haya? Ndio, tuna mkutano ambayo inaendelea. Kuna watu wetu wa logistics ambao kwa wakati huu wanakutana na wameanza kazi tayari ya kufanya reprinting zingine. Labda tukifika tuseme kama saa 5 saa 6 usiku tutakuwa tumejua, lakini ndio tumeamua kwamba tutatoa taarifa maalum kesho, badala ya kusema labda itakuwa Monday, hatutakuwa tumejitayarisha Monday, wacha tuweke iwe Tuesday. Tumeona kwamba tusubiri mpaka tuwe tuna hakika vizuri, ndio basi tutoe habari maalum. Asante sana.